मणिपुर गवर्नमेंट की मरुआइना चीफ मिनिस्टर ने लीड तौबीरकांदा अदुगुमलबा मियाम की ओइबा पब्लिक डायलॉग तौना तौबु यानानबा प्लेटफॉर्म अमा खक्सिनबियु हारिबा प्लेटफॉर्म सि करिंबा सिनबा ngambibो ओइबा तारगदि मदुदा सुचोय सोयदना आइकोइ नुमित तरेनि की मनुंगदा ngasi मणिपुरदा प्रजा मियाम न खोइसाउनरिबा प्रजा मियाम न पामद्रिबा प्रजा मियाम न ngasi तंगदु लेतादना वखल नुंगाइतना लेरिबा असिंग फियो मयाम से आइकोइ यामद्रबदा चामदा सरुप 90% फाउबदि आइकोइ कोखन मंगमनि ngasi मग लेपाक सिगी मणिपुर इरमदम सिगी ओरकलिबा फिबम अदुगा हौजिक तंगदु लेतादबा अदुगा मियाम अछि शांति फंगदबा यामना थवाई नुंगाइतबा फिबम अमदा ngasi मणिपुर ओरिबा फिबम सि येंगुरकांदा ngasi मणिपुर गवर्नमेंट असिदा मणिपुर की लेयाक असिदा करियुंबा खरदि फोंदोक्तबा याद्रे हाइदुना खल्लकांदा ngasi असुमना फोंदोक्नबगी तंजा सि लौजबनि मपुंगना मणिपुर लेयाक सिदा अदुगुंबा मणिपुर की गवर्नमेंट सिदा हाइनिंगलिबा वफम दे ngasi मणिपुर थोलिबा थौदोक वाथोक अदुगा ngasi मिसी मिना मियाम अछि शांति लेतबा खोइसाउनबा मयाम से मसी अमुक्तंग मसी की पनखै अमा नाइना ngasi की तांकक अमदा पुरके हाइबा तारगदि आइकोइ मणिपुर गवर्नमेंट असिना आइकोइ अयाबा अमा पीरकांदा आइकोइ निमित तरेनि की मनुंगदा आइकोइ सोल्यूशन अमा सुचोय छोयदना पुरकपा यागनि अदुबा हाइरिबा सोल्यूशन असि पुरकनबा होनबदा मणिपुर गवर्नमेंट अयाबा अमा पीबदि मथौ ताइ हाइना हाइजनिंगि अदु अयाबा सि कमदोना पीगदोरिबनो अदुगा ngasi आइना थमजगदोरिबा वखलोन से करम वखलोन नो मसी मणिपुर गवर्नमेंट चैलेंज तौरिब्रा नत्रगन सजेशन ओना पीरिब्रा हाइना हंगप तारगदि आइना ngasi थमजगदोरि वफम असदि ngasi मणिपुर गवर्नमेंट असिदा सजेशन ओना पीबनि हाइना खनबियो वफम दि करिनो हाइबा कांदा ngasi आइकोइ निमित तरेनि की मनुंगदा मणिपुर थोलिबा थौदोगसे मणिपुर गवर्नमेंट असिना यामना सीरियस ओइबा अदुमलबा इनिशिएटिव अमा पुने लौमिनबा तारगदि सुचोय छोयदना सोल्यूशन अमा पुथोकप ngमगनि हाइबा वफम असनि अदु अरबदि सोल्यूशन सि कमदोना पुथोकदगे हाइबा कांदा ngasi मणिपुरदा प्रजा मियाम सिरा नुंगाइत्रिबा प्रजा मियाम न पेंद्रिबा अदुगा ngasi की मणिपुरदा थोइबा मिसी मिनागी वाथोक मयाम से आइकोइ अमुक्तंग चीफ मिनिस्टर न लीड तौबिराकांदा मणिपुर गवर्नमेंट की लरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मयामना रेस्पॉन्सिबिलिटी लौरकांदा आइकोइ प्रजा मियाम की ओइबा अपुनबा अदुगलबा ओपन डायलॉग अमखक दरकार लೈ हाइबिसनि अदु अरबदि ओपन डायलॉग सि कमाइना सिंगदगे हाइबा कांदा मची चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा ओइरबसि याय नत्रगना गवर्नमेंट पांबा अदुगुमलबा यामना सुइटेबल ओइबा प्लेस अमदा ओइरबसि याय अदु पब्लिक डायलॉग सिदा कना कना बोइकोनि याहुनगदगे आइना खनबा तारगदि तसेना पब्लिक डायलॉग सिदा यावगदरिबसि मणिपुर की लैरिबा सीएसओस मयामगी आइकोइ अदुगलबा मिहुत सिंग आइकोइ तंगाइ फदन याव दरकार लैगनि अदुगा अनिसुबदा मणिपुर लैरिबा इंटेलेक्चुअल्स अदुगा स्कॉलर्स की आइकोइ अदुगलबा मियोय के यावबा तंगाइ फदन लैगनि अदुगा तोंगान तोंगानबा प्रजा सेक्शन कयादगी ngasi मणिपुर सिबु नुंगसिजबा अदुगा इमा लेपागसि काइबा यारोय इमा लेपागसि की लैरिबा मियाम से शांति लेना तंगदु लेताना लैगदबनि हाइदुरा खंजदुना मियाम की दमकता अदुम लब लेपलिबा अदुम लब प्रजा सेक्शन कयादगी सु मीट कया अमा यावबा तंगाइ फदे अदुबा हाइरिबा मियाम असि पुलकनबा होनबदा मी लिसिंग कया पुनसे हाइबि वपम दिना चदे चौराकना मी चाम अमा चानी अमगी ओइबा अदुगुमलबा ग्रुपिंग अमदा आइकोइ अदुगुमलब इंटेलेक्चुअल्स मयामा सीएसओस मयाम की मिहुत सिंग यावना अदुगुमलबा आइकोइ गी ओइबा आइकोइ की मणिपुर की अदुगुमलबा चीफ मिनिस्टर ने लीड तौबिराकांदा मणिपुर गवर्नमेंट की अदुगुमलबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंग सु यावबिराकांदा मदुदैदुदा आइकोइ डायलॉग अमखक तौनबा चंगे अदुबु डायलॉग सिदा मपुंगना खनगदरबो वफम सि करिनो हाइबा कांदा हानदगी लैबा मणिपुर की इंटीग्रिटी अदुगा मणिपुर की जियोग्राफिकल एरिया अदुगा मणिपुर की सकम से काइबि यारोय हाइबो वफम सिमदि मछि सुचोय छोयदबो वफम अमोइना आइकोइना मांगदा थम्मकांदा ngasi मणिपुर की इश्यूज मयाम से असि नैनरकदरिबनि मणिपुर की इश्यूज सिंग से नैनरक मतमदा ngasi लैरिबा सरकार से स्टेट गवर्नमेंट हाइबसि दिल्ली की अदुगुमलबा लैरिबा अचौसांग सिंग नत्रगना हाई कमांड की अयाबा यावद्रगदि आइकोइ मणिपुर लैरिबा अदुगुमलबा स्टेट गवर्नमेंट असना आइकोइ तौबंगमदे हाइबना सिंगबगी वफम कया अमा लोइना तोथुआ कांदा आइकोइ मणिपुर लैरिबा एमएलए मयाम से मणिपुर लैरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अदुगा चीफ मिनिस्टर लीड तौबिर मयाम से प्रजा मियाम की मिहुत ने हाइबसे मखोइ मसाना याजरगा लैबा वफमनि अदुगा असेंग वफम सु ओरिबनि अदु ओइबा तारगदि ngasi मणिपुर की प्रजा मियाम गा अदु पुल्ला कांदा ngasi मणिपुर थोइबा थौदो वाथोक मयाम से अदुगुमलबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंगसिगा आइकोइ वहंग पकुम तौनबा ताइ अदुगा वहंग पकुम तौनबा दनतना आइकोइ सोल्यूशन अमा पुरकनबगी प्लेटफॉर्म अमा आइकोइ सेंगप मथौ ताइ अदु ओइबा तारगदि सोल्यूशन असि पुरकनबो होनबा मतमदा आइकोइना खनगदबा अदुगलबा मिफम अदुदा आइकोइ तोंगान तोंगानबा साइट की मियोय के अमा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯅ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯛꯄꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ IDP ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ngasi state government asi kaktana solution tawgadabani ngasi delhi dagi adugumlaba high command ki kambu dagi prime minister ki level dagi aduga natraga home minister ki level dagi manipur ki issue ase solve tawgadabanate aduga manipur ki issue asida ngasi ki delhi ki adugumlaba prime minister natraga home minister yausila pa haibasini karigumba leiba adugi thangnariba atopa country singa haibadi madugi foreign gi oiba wafam sing la akandadi adugumlaba central gi oiba wafam sing adugor nainaba yai adu nataduna ngasi phawbada sahi ahum suraklaba asi phawbada ngasi leibaki waroi sanama wathoksi lochana bagi pandama laktaba haibasidi tasena manipur government asigi yamna asonba amadi makoina bol oiba decision lobo ngamdabadagi thokpani haibase wafam si thamjage aduna maruina aroibadaina tajani wafam di ngasi hairiba manipur government gi maruina chief minister na lead tawbirakanda adugumlaba miyam gi oiba public dialogue tawna tawbiyanaba platform ma khaksinbiu hariba platform si karimba sinba ngambibo oiba taragadi maduda suchoi soidana aikoi numit tareni gi manungda ngasi manipur da prajamiyam na khoisau nariba prajamiyam na pamdriba prajamiyam na ngasi tangdu leitadana wakal nungai kana leiriba asinga phiwa mayam ase aikoi yamdrabada chamada saruk 90% phawdi aikoi kokhan mangangani aibo wakhalon se thamjage aduga mapungaina asigumba wakat asigumba mifam asi famnanaba honarak matamda miyamgi oiba apunbagi aikoi dialogue ama tawnanaba honarak matamda aikoi di hojik chief minister gi manakta council of ministers gi manakta ai samak la akanda asigumba ma sinbiyo haibadi ai di punsina never swai hairoi maramdi karigino ngasi phawbada sarkar haiba sarkar sida sangsil hakanda ai niraga chu sakidri aduga makhoi gena karimomata ngasi phawbada ai haijaraga nunjaraga lawkhibasu laite aduga leipaki wathoga sidadi ngasi chief minister oigera adu tongan ba minister oigera MLA oigera ngasi di thogdok tholiba mafam du la akanda makhoi masana thogdok sing adu yengsingadabani aduga praja miyam sina pendri basi karino haisi thirakanda praja gi pendabadu do oina ngasai gi makhoi gi responsibility karino haibase miyam da nenabi gadabani adugi mohutta ngasi di manipur sida mi atopa kaya amana su ngasi terrorist oiba kaya na su terrorism gi thabak chathaduna ngasi aikoi gi jinau kaya angang kaya hat patupa leptana su chathariba aduga amuk maduda pendadana lauriba praja miyam da su amuk manipur government sina onsilaga tongan ba tiar gas kapa aduga nongai phaw yauna kapsilaktuna miyam kaya asoga ponangan ba sibna ba thogan ba asina singma mayam sai koi lochin se aiba taragadi manipur government ayaba pibiro numit tareni gi manungda aiha suksoi sodana solution se puthoda nabagi damakta madu sem sajarage haibo wafam aseng asegi miyamda thamjari adu butangai phadana masida manipur government na ngasai gi chief minister na mapungoina baton toraklabadi aikoi isa si lakani aduga baton torakrabadi aikoi isa na di chief minister gi office na traga thonganda memorandum pinanaba aduga haijananaba ai mutang changjarake haibuna chingbagi mawongdadi aina di punsida sulak laroi aduga karigomba lepak interest ta ngasi lepak leiriba council of ministers aduga leibiriba chief minister na lepak interest ta miyam nungsibi taragadi miyam gi oiba asungloba public dialogue tona bagi jaga ma khak platform ma khak sinbiro madu CM gi banglo do oiba suyai natragana atopa public ke suitable place ama do oiba suyai aduna hariba wafam kharase masi yam serious on lobiu adu nataduna aikoi praja gi thokpa government gi thokpa haina leiba taragadi ngasi di praja gi khoisau na base masi da nakan da aduga tongan ba praja section kaya se kari tawgadage tofam khangaktaba aduga kari tawraga phagadage haibada madu khanfam khanglak mayama oirakpadagi ngasi di khoisau na ba praja miyam sina henna phatta thawdo kaya aikoi thokminaduna praja aikoi sumangmina ba aduga government sisu ngasi mapung phadaba aduga leiba kangkhong chaiba adung laba punsiro lama haibado oiduna leigani haibase ngasi wafam kharasi ngasi gi miyam da thamjari thank you